ABC olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Kurungi twakutangirira eshaaha n'ez'Agacencwire ebiro by'okwezi n'ebirabiri na mukaaga okwezi n'okw'ikumi omwaka n'2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nitwe turabe ntukusyaho Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunoza kutwikiriza twakire emitwe y'amakuru kuturagaruke twije n'amakuru agumbwijwire. Emitwe y'amakuru nekuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kadi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulangi ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu bulungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuna okuva ku masundiro g'amafuta ga Rubis wonna mu ggwanga. Agacencwire kireki President Yoweri Museveni yahendera kuronda karuro mu cyanga cya Kigezi yaraganza kutahoroni zo buhinji cyo kubanza ushinge cya kabiri etunguka cya kashatu kumanya ngo ubwega mu kintu cy'ukunonga cyekendera ibindi byoro Shamuntu yasebero bino mu Rubusoga abayo bamushaba kubakorera habiro kubateganisa okwetungura rero tuwade bagenda mbare ruo netugisazamu Nandara mafabi yasiba muri nakasongora na Rwero aina masiko okurwanisa enguzi etekere mushacho mu ihanga Mbale no yamwe Rwero muri Burundi nena mu buwero jabara no toro embera siki sivumbi amakuru omwejwire President Yoweri Museveni yahendera kuronda karuru omucanga echa Kigezi erizoba yasiba omurikanungu hamwe na rukunjiri kandi yaraganisa okwereza abahinjiro n'amajani no kongera kukora enguuto nungi omucanga echa Kigezi. President Yoweri Museveni okusherera karure rizoba yakutandikira mu district ya Kanungu aho yabashendekerezi bwo mahara Pastor Patience Rwabwogo kandi yatongoza umwanya ugurabe no guhereza internet ebicweke bya Kigezi.
omwanya ogwo nugurebererwa ekitongole kya gavumenti ekya Nita Uganda na Ministry ya ICT kandi internet yibatongoza eri aha rurengo rwa feze ya katano. Aho twine project yo kuombeka fiber ningashi wire yo kika mu byanga byona yo kuleta internet abo kubanero gaheru era mu Indian Ocean ejera bakenya na Tanzania ziko mu Uganda muri twire tuzi jombeka turi kujongerayo ati yaneje kubana launching ningashi na tongoza okutwara ekikebo ningashi jiwaya omulishigezi yona batunga internet yo murembe kandi twamara kujombeka yo kamyanya ya hotspots. President Museveni kwiyarwa umwanya ogwo nukwe kuzacaye cyarwere omugomboro ya Tsirima okugambaho n'abahagizi be. Mizerwa kwerize twabanyakanungu musana naye imwe murebe ha baskusha murebe ha muzeyi wachikofira murebe ha basi ahandi hona naho murebe ha basi flag bearers beitu Kulisi bariyo munsi okwatirisha za rya Cinchizi East Bendera yayireko kw'abantu bo mwanyogo bari abahinje b'amajani bithati ngo bino busasi okureba ngo gakagwe beyi aho baferirwe cango omukugamba kwa President Museveni yaragana sabahinje b'amajani okwarukuza kutahoro no kubakwera abahinje b'amajani omwana nakoko wo mwihanga cyo kubanza urushinge icya kabiri entunguka icya gatatu kumanya ngo ubugeiga nikinyikunonga nikebendera ibindi byoro kandi tukakibahabura kandi tukababangira tukabakwatsa isente zikwantohereza PDM yo yusaraye zone tuzokora buto tuzokora ibindi nizo kubihungura intunga kagari. Aha nshonga zo kugwa kw'amajani President yagumye abahinji kandi yabagira ngo enshonga ejeneje kuterera konka hino bahabuzo buyabaha Leo kanungu nina mashirika ya Afrika makumyabiri na abiri 22 government President Museveni nagira ngo abakanungu bashemerire kwesima abo kuba bari hihi na DRC eyabirira umwentaro eziyarwanise hata bakatunga obusinje emirumbugo ibibyona nibiretera abantu okuvuga shaka barabere mu bari mu nabembeze bakana na mana ndonga na gando ko kana kana ushutiri cyatamo ko tutwaza tora tubagana mpora kubarengesha tumenye cyo gukora ndabasaba kuzana amakuru agashakwa Hweza Wilfred na Ram Edwin. Tugumizamo n'amakuru. Chairman wa NRM ahabwa Katerera Town Council district eyarberezi abinjirwa mu ntebe yaremeramo ngo babanze bamugambira umushango ogwakozire ogu natekateko kuba na hajiromwe ombesi imbere atine kibena chona eche byobutegeki. Chairman wa NRM ahabwa Katerera Town Council mu district ya Rubirizi abinjirwa mu office ahabwo kutekatekwaho kuba na hajiromwe ombesi imbere ahantebe y'obunyishengero otine kibena cyo butegeki chona obinjirwe na Friday Jamiru. District tubetine mu kizibu cha chairman witu wa Katerera Town Council umwami Jamiru Friday. Jamiru Friday tukageraho deck meeting twamweta ngo enja yishoboreho yayishoboraho we yagira ngo tapubasa kwereka kwagera independent yajya tumwana mu mbingo mu kibina mu mbingemo konkite twine bushobozi bwo kumbingo mu kibina okwiyaho tumuyaho responsibility yo gwebembizi mwene je barahani challenginga ni yakiro kitwara umunako abo kuba umuntu ari kuba narwo mu office
nabaine stamp nkeje nyine ya movement agitero mbarha so entekateka yabo egwire kandi nishaba umuntu wena ariwo mu office yanje sohore mu speed azahari bazako bamutireho umahande gwire twagambaho na nyakubingwa Friday Jamiru ahabyo kubingwa kwene biro kumugambaho okubana hajiro wa independent kandi ebi nibyo yatugambira so nkaza wa independent ubuna arebere ngo nabasha kuba ainemo mutima gwa movement kandi atari kubasa kugambura movement ari kugikorera uburango na warebe ibintu byone byakora ne babire kishani cyena ne cya Museveni ico kureberaho nko mwami uyesimbira hantebe ya independent wazi wareba ambulance ye hari kishani cya president negenda neranje rihanga kuno muhagizi wa president 7 twena natweta bizukuru kandi nubu wakoyesimbira independent nuteko kuba ine president wo kuhagira nko muntu so tini teka ryo neri kwamenyere nani ndakaruka 7 kandi nesubiza nti eminyete myinji eyonjire kukwegita aha NRM abakwazi kwija mu karoro ka Katerera uguhona yagira ngo tari kwija kwaye bikwato bya office ngo ahabwo kuba karondwa abantu kandi akina mani kukorera NRM abasaba nakundo pango na echiramazu muhereza zakaruro na Museveni nuwarize kutombekera Uganda atinde rurede kuri office ejo abo ba stamp yanje stamp ni office njina hati kugire kura konti kujiba kandi nyine na bendere koreka ngo NRM tinkuza kugire kura tinkuza kujiba kwasa kandi nyine na constitution yitu ya NRM yahana tinkuza kujiba nyine na failo ya NRM ya Katera Town Council tinkuza kujibahereza abo kubana bafere kandi kubangu tindaje bahe nebye bikwato byone bahandiko nyine nebindo munzu nebizwaro na kahiti nkuza kubebaha ahabo kuba barabero mu mahando gucikamire kandi utakiri kandi ukwitegereza umugandi bamumbaganyirwa mu sente z'emyogo mu district ya Chenjo bahingwizo kuhagira president Museveni no mukarura karukuza kuterwa umako gukwija yes kandi Simba na president Yoweri Kaguta Museveni baby face ahabwesho ngakuyizire yatuleta nyoga itoka district ya Chenjejo twargayo kandi twabaho kandi twatunguka emyoge kansanga ndukwibi nyoka family yanje no wanje nabandi kanyoga kuyizire nkasanga na bembinji na hebchori na iha milioni myoga je myoga nataha myoga bedeni nkabatal chairman bandoraga omuntu pora na sevinga kurungi bamanyira bapasente kuingana milioni 3 natandika business ya mobile money abantu bagira ngo kwiha batunga sente z'emyoga hariho byinje bihindukire ambientasiya yabo kumuha Mzee Yoweri Kaguta Museveni mukakasensi bakarutwine nako kuma kwatizira abantu bagama mzaida kine turamwe ogo akabiri beiraba abantu bakuma aba bakusigarayo bije nambekanye politics tosoba kuziha mu government programs kandi tugambye myoga the presidential initiative on job and wealth creation hata kugambye myoga tosoba kuleko tagambye president nuno boli muraro ogamba parish government model tosoba kuleko tagambye president ekisinga tubakira kwebembeza liribura lyemirimo betwati ndozire emyoge kora yayi abantu bihangera emirimo bonka kandi bagoboroire muno bakozere mu bintu bya amani Gashakwa Onesimus Ndianabo na Daniel Bingana abanyamakuru beitu abana bashatu bagwira mbyina ebiri kutimba mu Efeza bakabisiga byashami kandi baferaho abafire habiri harimo Janet Atwase w'imyaka 14 cyo muhendo Praise imyaka 14 na Abera yebazibwe imyaka 13 bona bari ku rugo mu cyare ca Karembe umugomboro y'abahanga district rw'Ejo abana baryo makagabo
kuza kushenyenku konkabona tubagarukire muka banyuma yo kugombyena ebarukutimba mu feza bakasiga byijwire mu amizi ndio mu mwanya ngiri kwinga bongire kwija bakatumuka nzabasaha n'emwe bana ngo bakumizi nza kukusanga abana bandi n'abana kumita n'abana banyabuzare banje kumita abagiga bizara batimbe feza zabo binabanga kubitabo abana bitu bakuyiye fwe abana basatu habo kinombe cyabava kusiga batimbe feza batakwenda kusangira ntura tuyiro busasa bwa mani ntabwo icyo gavumenti giro kuyakireba etuyambe mulingo nkogo na yitubuzumazuma abazire buzumazuma kicyo amabere tubona bona tusasa munonga abazire n'abatura bajumirira abo bona barukutimbe feza bakasiga byina byeshami ebimazira amatungo no kohoka n'amagara g'abantu turyamye ureberi tureba mu twatigaho turimbe na polisi yize nenda kucebera Dr. Ronald amaze mitume na mitwaronsa umutuno wagwerigwe kintu noteterekanise atamune byo muri batongera ubusasi ababo kutimba amafuti babati musaskafiyeta babatiho ngume musandere futi byanyi abo kuba byatumara abebembezi begombora yabahanga awihanerwire baje ngo bazakora bihekeragira umukanso okufubira abo bona abarukutimbe feza bakasiga byina bitatabere nitwe nkabebembezi twaza kusitama twatensa twatahekeragira kitu omuntu aratimbe batimbo mwitaka rye akubantu baba mushashwire sente barugambine kwigaze bine arabatabyigize ga government ntugitero muranga twatayo mushango kwitu babase kutugwakira bagambona Deusdede kabireho orukure byo kutimbe feza mu district ya Bweju kandi yaragana so kutandika kushomesa batimbe feza omugashuko kusheke byina barukuzitimbamo ito twashashana n'abaferirwe nk'abantu on individual level kandi as the budomix na twashasha kandi nawe we need we want to encourage abantu ngo baberigarized ku avoiding ibintu nkebi ibya abana bafire babiri bazarwa hamwe kandi wakashatu no munyabuzari gasha kwa Juliet Charlesima Bugagari y'amakuru mabi ndumsama n'amakuru abasirikare bashatu rugo mu Democratic Republic of Congo bitirwe ahanyanje ya Albert mu district ya Ntoroko bisirwa bwa nyuma yo kutahirira Mitsiga Uganda kandi babire bine ebyo kurwanisa Message assistant RDC wa district ya Ntoroko nagira abasirikare bashatu ku rugo mu ihangari ya Congo bitsirwe bwa nyuma yo kutahirira Mitsiga Uganda n'ibigendero byo kushoha ibyenyanja no kurwanisa abasirikare abari kurinda Mitsiga Uganda ahanyanja ya Albert district ya Ntoroko. Our force intercepted and put out of action 3 of them. 3 were killed, 2 arrested, and 1 of them drowned. The bodies were recovered and brought to Mawat. And then we recovered guns from that group. Semeriwe muno abuko kubaza sazini mbaliza mbantu abakwemete bari hasi y'abantu runana bona basemeriwe mulingo gwembagarira betari mu mugeni tabara mara busisa arimo abakubihirwa dukoze bimba koragana n'abakuli aba bakoragana n'abakuli bakwata n'abandi bari mu nkomo sazini bakakwata mwese je nashaba batura okwatanisa nabebye kwerinda okulinda Mitsiga Uganda. Our call to the community is that they should help us disseminate information and even pass intelligence information about movements of some of these groups. We have our porous borders. The lake puts our situation in a situation that makes the border porous. So we have to get intelligence in time and act in time. Nabakazi bayikere bamazire kutanduka kutuwanga habo kusigikira bari mu kwiruka maka tuturi mu kukora abana betu tubakusoma betu Shabani buyeza hano yabinga bangiti
abangite bakaba mbede mbasutaribaniza abana beitu batandika kusoma n'abakazi beitu batandika kugaruka maka itwanu ntoroko business yaitu ebanyanza hati nsima muno munyosabani na grupu ye ujero bagira munyanza batuyamba ekizibu kyabangite sazo nakasinga katuineho ku munyoro sabani akuba ibira yamazira hivi bibiri asemize nyanza abasajja baitu nibagenda munyanza nibabwa basemeriwe abajibinu bashaba mukuru wihanga kongera abasirikare ba Fish Protection Unit ahamayanja kurwanisa abajubi ku Rugakongo abarukujuba umumiringo itashire mbere ni saba amahaganya kuri hano emundu zabo zintu kusobora bali abangite abukwe emundu bakozeseze piketere mundu yo kuzanazanisa zino emundu bano bayinitse zikutera bali batwongera emundu ezinya kuhikire n'abasirikare abandije bobongereho ubwabo nuko abantu bagume obarayongera kuhija babatakinga kubarike batakinga adui Embundi 5 hamasasigana 78 na radio calls mukaga bishanjirwe bire binabaje bikorwa mu ihangari ya Kongo kandi abasirikare babiri nibo bakwatsirwe na buhona kurwa mu ihangari ya Kongo gasha kwa Gilbert Muhangusi babare Gilbert Muhangusi twaza kumuraho tugaruka abantu bashatu kurga Democratic Republic of Congo beitirwa hanyanja ya Albert muri Toroko district amahaganya kuri hano emundu zabo zintu kusobora bali abangite abukwe mundu bakozeseze piketere mundu yo kuzanazanisa zino emundu bano bayinitse zikutera bali Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry, with Kazira Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic made from netoti, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City. Ahi barukwereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, chumbusha, chapati, chai yamate, ayo makaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineana chamushanere kutandika shamu kaga zihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey! Manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto hatora katete ijuka ngo no director ba Skylight Hotel kunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 nika no tumushanje no tumukaga 36 Kurukubujire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarukwenda vests boxers hamwe na socks ezi original kiraba original garments abashija engito zanye nunji ezi original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street amarugo kwanza room namba ya kana notu mshanju mnani ibiri emwe mshanju mukaga note na notu mshanju note emwe mshanju mukaga note Company Limited yakuretera ikitaramo cha Penguin Fermented Beverage 2025 ekirikuiza kwata sinehiguru okumara ibiro bishatu ebiri 12 byokwezi kw'ikumi na kumwe 2025 chendo cy'umucayi 15 byokwezi kw'ikumi na kumwe chegegwa mu cayi 16 byokwezi kw'ikumi na kumwe mubendo mu cayi utizote udaferwa beshongozi bebe
birwe David Rutalo MCs DJs okutaha hamwe kumita kandi notungira icupa ya mpengo ni drink utaferwa kwangura ibihembo nga solar panels ibitenge Christmas amasimu t-shirts engofira mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha mpengo ni fermented beverage 2025. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba riona Agacencwire na Fresh Up nibukohereza kawo karunja munonga yejumiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kachimunonga ichiraza supermarkets n'amaduka kuri hihi okwetoro rihangariona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito ko kaba tumukidara kaba takagiremo MC takiziri DJ atuna abana bari ngebyo tugumisize shankibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze zenyine yo ni shara cake tukaza kunyumba na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushecherera nikuteganisa wena ngende mbogo yonka oyine mbogo kana bamurugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji, Jimara Ligogo Country Hotel and Cultural Center, omwanya munujo kujya highway, ogotunjiro cha mashana no kwegarura mamani. Ebirabi na mlebyo ku 12, shemererwa by'enshogoro bya Nohire, omutezo wa Saxophone, hamwe n'umuziki wa DJ Hardboy. Aha Nohire, ijoga ashura nabeka yawe. Obwo halo live band na ba DJs abakabi. Ebirabi na Mukaga Boxing Day, Nigogo Kids Festival and Family Day. Izoba ry'abana kushayaya, bakazana abanyabuzane n'abanyamikago. Rero kusibura mwaka, twegitebira shatune chimo byo ku 12. Ahabwo izoba gegenzagwa, otebigo fireworks, hamwe n'abeshoza gegenzagwa. Rero twacira mwaka gwo 2022 na Mukaga mu style. Aha kibanza mwaka. Kwato mwanya hati, tera no tumushaje Mukaga, nshanje nibi. 28 ninga za mukutu igongo.co.ug igongo ahebitariyewa ebyo biro bikuru birakolebwa Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere Nyamurungi ayibwa bari kwangura bamaye kugura no savinga emyeze eshatu gakibanza ku 10 tabiro na bishatu byo ku 12 1025 otehireyo rero kirakomugisha go kutaha mukazano ko kwangura ebirabonye bwinshi wasavinga miliyoni 2 neshweka nemegabo miliyoni 2 neshweka notungo mugisha go kwangura wasavinga emitwarata nemegabo emitwarata notungo mugisha go kwangura wasavinga emitwarata 25 nemegabo emitwarata 25 notungo mugisha go kwangura koko shwari omucheri emigazi Nibaharonza boda, dairy, school fees, agriculture, emergency, home improvement, water harvest, commercial engineering. Nibashangwa Nyakasharu, Bunyaruguru head office, kandi bine branch chambura, Kitagwenda, Ibanda Kagongo, Kasese Katungu. Ekiro kikureki yetunjire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibe kurungi kukozesa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona okumenya bikiraho tera note mushange ibi mukaga note ina itanu narishi note mushange ibi mukaga mushange itanu ina emwe. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafana visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mu mihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyaye cyenyonyi mu Dubai emirimo kaba customer service airport security aviation stewards check-in agents landing grounds guides and airport cleaners okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi.
2025 Christmas reke kugendekereje wowe no kurikana hiramira nyamusako reba sako yagaruka yabijuka mwena ba customers bayo mwena yaba leta cybayeta Christmas bonanza aho uri kubika mitwari 10 okuruga hato kumarana kuryona ukatungira ikirabo kwiguga hari mu kamasimu ebafu isabune nebindi birabanya mwinji ico bakora kwena ngo bashemeze mwena ubwadari yaga matagikona ya ruhira main branch Nyachitunda Ngarama Kashumba Kabuyanda Mbarara na Kivale Tungamo ugingi bya sente zorabika ku rugana twari 10 kugarura higuru nibwo bahango bwecira becora atunje kandi senteze nizumaze byazawe nkaburi ubunga bazo bwo kwigura account na no kurya loan bucaje ndo mumbe ubanga tukwate sente hingire toya uri mucho wararotekatechera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite ugahata mfukire kimwe bakaga Agara Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira abanda byembaho ubaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikiri aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China Mikaso size zona neka ya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusaba tile zempango na mabarega habisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho washika showroom yawe yawe house ebintu byona no gutandu bata mu n'Agacencwire umunyamaho wahumwire oyesimbera antebe bwa president wa Uganda Major General Gregory Muchamuntu okwatire kigombe cha Antebendera elizoba ya isicuro cyakana harigo mu rusoga aho arukushaba ababutareja okubasa kumuto mu ntebe yo bwa president akabasa kubakorera ibitwire mbere General Mugishamuntu akambikiro mu rusoga ahayereze kiro cyakana kandi rizoba yabucereza nkokora okukoreteraniza zo bururu kandi yasibo mu rubutareja oruteranirwo kubanza yarutero mutawuna kanso yabutareja aho abantu bamwakira kandi bakamutakira okugoro buru kubaraza batabyami abo gusoka ubwago muri amasomero oraba nengo twagala ekizibu kyetulina amalwaliro getulina temuli ddagala abasawo babeeramu tekuli nyumba ze basulamu bateekawo katwaliro naye nyumba ze basulamu teziriiko bitkampini kuyabanegendo mumisho emotoka yeru kutambuza byoma bya General Muntu ebyari kugambira aho rukushaba karuru yatunga obuzibu nuko kushara akakoro ruterano rw'abanyamakuru kandi yagamba nshonga zitari zimwe na zimwe ezayiniri hanga ndabanga ngenze ngamuza tuli bingi by'ebisembo bishitsinga musango ngamba buzi wali center ziweta agricultural credit fund SCF ya Bank of Uganda yatekebwaho yatandikibwa mu mwaka wa 12 ndoza mu 12 mu mwenda abakuri kati maze myaka 15 nakabuza mu district kuri kwa chima iki bantu abalimi kubanga fanyige yandisoboseza abalimi abagarachi abagara obusobozi obwakulaakulanya nga omuntu osanga n'eka ze 10, 15, 20 ababagala genda mu agro processing okula obuuma ekyo kyandibayambye nnyo Mugisha Gregory Muntu ebiruteganisa abanya-Uganda yabyegekera bebembeza bino mururu ekiresero obushomankuzo mu ihanga abantu abasinga obungi abali ku ntiko tebafaayo ku bantu ababulijjo ekizibu ekiriwo n'abantu ababulijjo ekyo tebanakitegeera obulungi kubanga olaba mu bitundu byonna si kyantoboziza olaba abantu abalinga mu bitundu ebirimu ebyobugagga
obunkenke bwe baliko babagobagoba olaba abantu abali mu mining sector, small scale mining sector bangi ngetwaba abasinga obungi gavumenti tegezaako okukola ki okubasomesa okubateekamu okukolera awamu okubaweereza backup y'okugula machines ez'okukozesa nogarabe yateganisibwa urugendo rwo kuza muri Mbale Lulo abantu becweka cyanga mu mari nabo yabashabo kumutamu bwesije ngwabwo kuba abinire entebenkanisa zentunguka waliko ebintu ebisobola okukolebwa mu ntobazi ne babijja mu ssente ekizibu kiri nti okubajjamu nga tolina kirala ky'obasomesezza okukolera mu ntobazi kino obunafu kubanga omuntu omujja kintu ekimubeesaawo n'omukasu k'ebbali tomuteereddeko alternative oba oyagala abeerewo atya gasha kwa Ram Edwin James Nathan Nandara Mafabi Elizaba yasiba na Sherra Karuru mu district ya Rwero hamwe na Kasongora oguyashaba abantu okumutorana kabasa kumaraho oburwenguze obwari kugira ngo bugabize ntunguka enyuma omwihanga byona Omuriro wero Nandara yatandikira mu town ya Busika kandi yabashindikirizibwa bebembezi b'ekibina kya FDC abatari bamwe na bamwe omukulembeze ensonga y'essooko muwa yabatandikirako nga sinayogera amannya gange kansoke mpiseewo eno ababoda tulina obuzibu tunyigirizibwa naddala mu nkola yaffe ey'emirimu eno tukolera ku kkubo naffe twetaaga okuva ku kkubo lino tufune ekifo ekiteeketeeke obulungi abakyala bangi tugenda amalwaliro nga temuli ddagala tulongoosebwa n'omukyala eyandibadde asobola okuzaala nabanga alongoosebwa n'okuba nga temuli ddagala that's why nti ensonga lwaki tuba tulekeddwa emabega Mafabi yabaraganisa okutungura eby'obushubuzi arukwatiraho abashubuzi Milioni 10 milioni meka 10 tunaseteka musoro kwa oyo sabuni kongula alike 10 bila musoro omunyi kilo ninaki kana musoro sukari bili bisato buki musoro amafuta kagenda mupikiro mune mmoto genda lite mulukumwe mubitano otula kupikira lukumwe bitakagenda yaraganisa okwatira abakuzire bakareka kubona abonombwire bwa bukuru kabuleta abateyi baffe b'emyaka enkaaga mutaano ne bamama ogenda mu maaso bajafuna milioni mukaaga buli mwezi paka banatugira wa Katonda yahiko mu tawuni zirimu zirobwe wa bitunguru bububi na kicusa kandi abayo bamugambira emishoro eyi bakushashurira engine wabayisemu tusaba rimire ku kkubo lino envovo nyingi tukuye ku malwaliro kati ekko keri wali eri temuli wadde eddagala abakazi abafuna embuto tebalina bujjanjabi busingawo malwaliro makalu temugawayo ddagala abalwadde bafiire omwo tewali buzibu bwonna bwebajjanjabi amasanyalaze amazzi kale okutwaliza wamu n'enguudo ezimu si nnungi nabwanyuma yagumiza mu bikiika bya Nakasongora kandi okwo nayo yabashaba okumutorana mwebwero muli bulungi naye namwe buwero gye balwana olutalo embeera siki embigafutoka abagambye ogenda mu dwaliro etoli ddagala amasomero teriyo mutuwa omukisa ewaziza basoma ndi Anita Tukunda Anita Atkunda tugumiza n'amakuru wanyuma ya TV Stock Show z'amakuru agarimo washomere n'umwe aha bari kwenda kwesimba abanyishengero kandi w'empapura ze ziri kubanganisibwaho kurugayo akagamba n'abanyamakuru ngo James Atwine ningashiki James akashoma nawe ngo namanya gutayine bwegese burukumara erizoba James Atwine yarugayo okwakanisa ebi obi weyewe mwine arukugamba omumakuru gitu ganyu abazi otworekere bamwe sije wurisobire natunga kakumu James Atwine oyisimbira ntebe y'ishengero y'isengero North nakwese bihandiko bitari bye atiyo niko kushaba inebu kumutwaro mu mbuga z'amateka abo ko yete cyatari ubana ko se bigeze byo ndijo but you are an impersonata ubundi kuri maceta chi
ukweterera ekintu ekyotari. James, please, garuka munasari oshomeye. Ihangeri, museveni agatuho businge. Reka tukore. Hati James Atwine orukugambwaho yargoye yahakanise bwamberi ugarkoreke cyandiko cyashozi bwo inebe kiruha amazina ga babiri na index namba zabo kandi zitarukushana ko kuwirisa kugira je kitegene rugumu inebe yagira yishomero niyo reka atamba Robert ari index number 05 Atwine James ari number 506 hatuko umuntu bakwita bamwesije muri simureba hansa hari yo mu red akagwe bizamu bamutano mu red deba ngugu aine enyaki kuna mwenda aine index number tani kumisha. How can he confuse the public? Mazima ngunyowe James ninkoza index number yo ningira ko abantu bona bageno bamukozesa babuzire okubasha gore nshonga kurungi kibaremere okubakubasa kuntaho umushango gwabarema babasa kureto muntu owabiyara munwanu wanje kundi ya muruka. James Nagera ngo bwanyuma yo kwamibwa Electoral Commission kwese imbante begisingiro no takatabarizibwa kandi bamutaho emishango ngunakose bhandiko by'ubucipuri ecyarigiro Electoral Commission no kushaza mu kwehandikisa kwe atyo nawe nukwe kutandika kwerega na UNEB kunagakire kwizimba omugire elections ntagazemba bazanje naje mpa nkaga bankora verification naza ahakwehandikisa ebiro 22 yo kwibambandika agent nshonga yona kumbere ndyaho nareba ebara yo kumpa babera muri kozesa ebahandiko bicupuire bampizo barimo kwikakampana nkehozaho nireka nafuna baroya konke cyagire kumara hisho cya mutwe kuza kubandi yo ningambana byabakama atazariheba hindi laha niko mwinebure jya mutora shombe so results zawe ya sharizemo ntagambira byabakama utakansharire mushango nyikiriza nze kugambana UNEB ngibuze habire hoki kunashiro mu UNEB atwakozere tukafune baraha kurwa head teacher wawe ekwehakana ngutora shomere head teacher wanje bari yabira bahandikire ekane bamanyisa atwite msi wa index number tumushanze kumanya kunganye wende index number tunamunana bwenje mugubeze mukashaza muri zatizanje twashikiro n'abashitamire nabo bibuzo ebya senior ya mukaga lile wenzi nagamba lera makuru bitarashitamire manya James tarashitamire exams za HSC surely it is neshuba okuba tukashitamana James tukora exams zezo. James Najangwa cha obiwe kurugaya kamutaho izina ribi ni kireto nshonga ze byo butegeki nekigenderwa cyo kumusisiriza na hamwe na Karuru. James tukashoma hamwe maji memorial kutwa amazire ebigezo ukabura tino warakurebire turasitamira mu examination room mwaka ki 2006 James ukabura. Now which documents are you using? Don't lie the public, please. Bamwesije buri so yitero umutima oyitero umutima ugarice ako obizi babona bakutangarire abantu batwashitamira hamwe 2026 bona bakutangarire nisha bangu buri so yitero umutima ugarico ciheyo kandi oyisasi zihangire. Tugumizamo n'amakuru. Parental Care Bushenyi esingire mpaka zo kwajana ningashe Pan African Debating Competitions esitwire nizihindiro muri Kigali Rwanda okumara ebiro bina. Parental Care Bushenyi rechire Uganda ekonamiri hangaria South Africa na Zimbabwe ezibabwine omuzakamaririzo. Tukaza kotazi na South Africa basinga twaza semifinals amwe na Rwanda ibire hosting country nayo knocking out then twashanga Zimbabwe finals yashomera bakita muri primary school Zimbabwe and go to be to honor your finals. And I think we won because we had a lot of preparation. We prayed to God and we pray to God to always protect us. But in every competition we go to, we always win. Empakezi zibiri zirumwa amahanga shetse na mushanju agerundanira mu Kigali omihanga ya Rwanda. Ihanga biyenereta mutimwe mwe denaganda kabigine province mpango galeta mu team zishatu ibiri atwetinamo amashomero garukurengo muri kinana
This trophy I'm holding is for the best female speaker worldwide in the whole Africa, which is me. So to work for this, it was not by my power, but for the practice, for the administration support. I wish the government could recognize the school, in particular the district. I call upon the district council chairman, the RDCs, the MPs, also to look at the school, to recognize this school. Omwaka ogurukija parentoka yabushenyi neja kushekera Africa yona muri Canada omumpaka za Intercontinental ahirabugane United States of America eyakitwira omwaka gwahwire. Omugandi abazire bashabwe kutamana okuraterera no kumanya imbere z'abana babo cyo babase okubakuza je binemico. Omurango gugwakurwa mukuru w'abasiramu mu district ya Mbara Sheikh Abdallah Mukwaya ahari Mbara Quality Kindergarten and Primary School. Nishashana n'abazire abatakubara budanizibwa umwana akashobora akagenda akagaruka kuko kwenda kabashanga mu tawuni bari mu kucyuminga n'ibintu bikushabike. So abazire abana kaba mu mufero munonga kureba ngo barara bata nibashobora bata nibataha bata. Yarakushima government yayo abukwereza abantu gukora ibintu byabo. Icyo kureberaho okutungura omutindo ko byogegese nka government eri kufita amashomero ga government kandi no kwikiriza abantu kufita amashomero gabo nk'abantu okuyamba population y'abana abari kwiyongera mununga. Tumwabo kwenda pereza abazire niba abana bari ibintu bakusibamo niba bari koromuka bahereze umwanya babase no kushomerayo. Bakuru b'ishomero rya Mbara Quality Kindergarten and Primary School bashaba bazire korese cy'umureki okwegesa abana babo emirimo yomuka hamwe n'emico. Umureki n'ikiringwa n'icumuro cya Sadam abana mbimvorovingo emirimo ya housework especially mu hands on okweyera okoze ibintu okwakira abagenyi emico abyanangiza munonga bazire obwire weturumo bwa politics bakume barinzire cy'abana babo bareme kubatwara omuzararizi usanga abana batobona ndeza babatwara omurarizi bana barindira omuka babahemyoga yo gukora gashakwa Michael twakire na Good Fatima. Abanyamakuru bitu twazakumuraho nitugaruka. Ekitongole kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa sirimu urw'umwaka ogwe 2025 ogwihanga ryone oruterano rwija kutandika 2026 okusya 2028 ebyokwezi okwi11 omwaka ogwo ahabwa nkuru Ezambara University of Science and Technology yagita abacondoza abanyabirajuru abakozi b'ebyamagara hamwe n'abebeze byanga omukurwanisa akakoko karukoreta oburwire bwa sirimu omujenyi mukuru ni Vice Chancellor wa Mbara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere ekiganiro eki ekyokeza akakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi nija kubaho kukyabera sirimu ahabwabsha okumanya bukiraho otayira ha kibanja nhas.us.go.ug kati chikwere chibeho tendera akakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023 Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market Room na 17 ahari Mbaguta Street Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano n'itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twango muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe abalala bajale kitofu bakubumbanyo tena na walo katochi erino bunuzi bwayo katochi erya mutindo katochi
okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kubasya icyakatoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya hamutindo katoki na chama chayo muhuje katoki yerya hamutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover ne kugwa bakabiri tfuza beverages company limited utakayikize imyaka 18 otanywaho buri mukazi no mushiki ashemerire kutura amagara agatera mu kutina no kwahaza umutima yaba ari hamikura yakanyabwenje ninga ataro obo Uganda erukugumizamo okutunguka ombyampurizingana za kanyabwenje emikureji eshemerire kubanungi okwera abantu bona okugikoresa kurungi no bwera aberi etyo abakazi bingi nibagumizamo okutunduzwa okutina tinisirizwa ahamukutweji ekine kurekera kana nebirabo na bitano byo kwikuminakuma okwisye biri 10 byo kwikuminebiri yegete habiri 16 byo kurwanisa okutuzwa kw'abakazi nabishiki reka turwanise emize mibi erukorwa aharba mama barumuna bitu nabakuru bitu tukwerabo abashigweho emizeju kandi ubu bushunanizi bwa bwitu kureba ngo abarukutuntuza abantu aba batebwe mu mbuga z'amateka bajunana twina hamwe nitubaso kurwanira uburinganiza bw'abakazi hamwe nabishiki abarukozesa emikura yakanyabwenje obutumwa obu nubukwikibaho ministry y'ekikura cy'abantu ekwatanise na UN Women. Katori kundongozina nanywedde kano kaado vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebude mutobo okola kululu okochonguka kwata kano muzeyi kano bakayita batya pineapple chawuda drink kakamudwa mu nanasi bojo mutobo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina amaanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa butamu amazina ganje biro sanatori deputy head teacher St Francis Vocational Secondary School irusango muri Toma Mushenyi district. St Francis ishobero ruhango ry'intebe zimbe byinji na nabana ni binji na nabakuzi ni binji konka kabati tugire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mfa etwara amazuta minji konka atwara retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marunji mweniwe wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha iwo twire noteganiswa abashuma niba utarukumanye yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sola kamera za hanguto oboma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza agomo office na hotels obwomo buri kurateriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju oboma bahanyiki obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ibindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe na business yawe emihendo n'imirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri West aha High Street ningatera notisha tumwende 215 nkaga nina anana mwenda ninga not inamunani 5 ananina ananemwe not mushanje Kiroto ni kitandika kiche cyayikarwa hagati ni cyetagisa abanywani ogwe ni shukusako abehireyo ukwikiriza ibigenerwa byawe kurabira umukubika tuni accounts nka individual joint account group savings account institutional accounts
noenda commercial school fees ez'obuhingi n'obuliisa boda land title chapa ninga express omushaha 2 zonka amagoba agali kubasikira buli omwe tayayira amataji gaitu head office Kishabya Shukuton Council Rwanyamukinya branch Kabwe branch Nyihanga branch Bugamba branch Nyamukana branch Mbarara Arintare road na Nyakarama outreach tira star 294 okozesa obuhereza obwa mobile banking tira notu mushanji mukaga ananishatu 1859 olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush islands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and unpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Omanyi kye kitegeeza MTN mama okusuulira omwaka mulamba third term, first term, continue ne second term byonna tunakwata ku nnusu yo. Kiyinza okubagamba kisoboka and it's real. Obulamu obulira ku radio niga star 165 star 80 jalabe dagiri option 2 school pay. Omulabi omusigire ekifaananyi kuba by now twandibadde on student wafaali luddawa. Student tasobola kubeerawo kwensonga mulwaddemukko banaye empulira essanyu ku MTN kyenkoledde. Simanyi wataba nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Tulina essanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nnyendo abawanguzi baffe ba side eno. Essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya akalulu bwe basasula fees nyiga star 165 star 80 hash nendyoka ngoberera emitendera abaana nina bana kyomumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ayaya kiyitirivu. Twakwakira owa Allen Women's Wear Point amakakukunyirira emishono hamwe n'okweyikirizamu nitukuleetera omushono gwa buli mukoro leero kiteera ijo toora n'omyenda yitu nkaso silk chiffon emyenda y'abagore ebitenje hamwe n'ebiteeteeyi by'omurembe twine na za bags ez'okugyenda n'aha mikoro na bags ezirikwihayo sitayiro yawe omu bwijwire nituguza wholesale hamwe na kamwe tushanje aha Rimbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 24 tukunyirize omu Christmas egi ebirikukyahotera noti 58 noti 8 Allen's Women's Wear Point. Your smartness is our concern. Muzamu n'Agacencwire obwo Uganda herikweteekateekera okwijuka ekiro ky'akakoko ka siriimu okukyondooza n'okworeka
kango nikeyonjera omenyeto hamwe n'abashija ab'emyaka ya hamya omwihanga lyona abw'ekyo ngeki Uganda AIDS Commission akakiiko akebembire omurimo ogw'okurwanisa siriimu omwihanga batandika ekiganiro ekirikuza kumara ebiro 3 aha omurimbarra n'ekigendererwa ekyokushomesa buri muntu omwoga ogwayine kukora okurwanisa endwara egyo. ubwo Uganda erikwetebekanisiza okukuza ekiro ky'akakooko ka siriimu okutondoza n'okworeka ngu nikeyonjera omunyeto hamwe n'abashaija b'emyaka ya hamya omwihanga. Buri mwaka akakiiko akakurikirana n'enshonga z'okurwanisa siriimu omwihanga ka Uganda AIDS Commission nikatebekanisa ekiganiiro ekirikumanywa nka National HIV and AIDS Symposium ekirikwetabwamu abahango abanyamakuru hamwe n'abandi bantu abaturikwataho omwihanga. Thousands and thousands of patients. Right from the early days, when they came in with skin disease, with extreme wasting, extreme diarrhea, with Kaposi sarcoma, with TB, with plasmosis, with cryptococcal meningitis, name it. I have seen it all. They come to the wards, I was telling Dr. Ruth while we were sitting, you come to the ward, perform a ward round, and come back the next day and almost 2 quarters. Patients you're taking care of, but all of them have those things. Medical students of today are reading about it. You find them scratching books and textbooks. That is where we have come from. And for us this day is a day to look back ekiganiiro eki nikiba kigenderire kutema empenda hamwe n'okuhana ebiteekateeka aha kurwanisa akakooko ka siriimu hamwe n'okukora ripota ey'okwanjurira ihanga ah'izooba ry'okwijuka akakooko ka siriimu. And my point on socio-economic transformation and poverty eradication. Without poverty eradication, it's going to be a tough one for us to stop new infections. So what is the future? We need a balanced and integrated approach. And this integration must be high-quality, people-centered, and non-stigmatizing, supported by functional systems, from logistics to human resource to information system, and so on and so forth. Get some of them and they're like, no, this is the time not to be single. 13 years. They have those phrases. If you listen to them, those of you who have children that age, they say, I'm not single, I am taken. Have you heard those phrases? I'm not single. I'm 13, what class are you in? S1. And they're not single. Okurigira abakugu hakiriho okugumirwa aha kurwanisa akakooko ka siriimu omunyeto hamwe n'okukyendera kw'obuhwezi bw'okugura emibazi. Yet amid these challenges, they also have resilience and opportunity with renewed commitment and smart investment. We believe that ending AIDS as a public health threat is still in our reach, and particularly for Uganda. Young women, services for packages for these people are only in 50 out of the 146 districts. We also have a gap with exposure prophylaxis that we have many people who are eligible for this service, but only 3% out of those eligible are actually accessing it. Omwaka ogu ekiro ky'okwijuka akakooko ka siriimu nikijakorwa mu disitulikiti ya Bushenyi aha mutwe gurikugira ngu overcoming disruption transforming the AIDS response ahabwa TV West Akiza. Akiza amakuru ago ngo gatsya aha muhero gw'Agacencwire agwitwa twinire omwebazi ogu tukusimba mnonga twegomere nitwe aha TV West. Serena Nuwamanya na Sunday Brian n'abandi abo twakora nabo tubendeza okurara kurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the jibbles out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubi Dondoro. Buy
a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.